paggalu agaga memang perlu ipalempu makokoe. Nah sebab saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenren Rapang mamula kak seding istilahnya seakan-akan iro amalan-amalan na tau panrita tak riolo alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muin Yusuf kali Sidenren, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka iro amalan ero degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makopai maka day amalan bid'ah kega nanyaro megaya kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sampajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalangi sisele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Iya kukuy lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai haram tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na haram kamakiro. Iya itu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kamakiro. Jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak beresalang masih kiri jolo tania bid'ah yero angka mematoda lelena hadesa. Tapi tanya sampajang upa bahagi kie tanya sampajang apa iya lo sampajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu tu ina si bawai bere selang imondrina iya lo tanya sampajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jamai pui mayolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama iyan namoy mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hat desa no kilala sampajang jadi akong katau makada degaga sikiri narekopure masampaja tawe tau makurak baca ya tuh makurak baca jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoe jadi ubasan ni ku imang tapandanungan ngiro nasaba okom itu onrona na wading to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu palampura cede bela maka dia rodo bersama dua mematoje tu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo bersama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandre andreta itu tepakan jaki kada jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lia ilau peko nilau na misal na pak galu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galungnya milai bosi pak balu esa milau ya aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilau kebutuhan tak padahal dia harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hadesa dia na iya miro bawang hadesa bahas si tanta pak dongengnya
Dena miro. Makanya tuh koi bukai korange rata-rata ya tuh pak dongange nama na capana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zolamna ampusana. Nama na capana. Berarti kami jama. Nang kahadesa naro nabi tarampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Angkau kutu salah si dinawali. Iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Na to mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Iya to na tu pasabar ngampay nabita ya ko masampa jato mate tawe nilaw maka dapat ganna ipatapulo jamaah. 3 saf dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukudalan na kita fikirna maka day iya panaasa sampai Jumae nareko patapuloy jamaah mukim. Iya kecuali itu kampungnya di meto nagan na patapulo tau di na marigaga. Iya ko ganna mo patapulo tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar patapulo. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi ya ti pu imam iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam mahapacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasuro mo jo baca-baca kada pegay mo kita mo baca apa iya ro guruta demeto na cede kita na baca si kampilo. Iya mana haguruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana. Napa ni guruta na apalah? Di na tarubang ibu na. Ya kung kataw makutana makari guruta angka koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko dahalama seko tu. Lalu numualay mo buka mo itay. Na apalah? Apa di na parilamari kita na nareko di na apalah? Itu iyo po na makukuha di malibo madari lalo din nalaga pak buku na di panang kadibaca jadi ko ni jadi ro tau pandrite di ulong malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah iyo po mimita tay makukuha ko manu napay si rupa na sang magala ni mapasalah makumi matiga je gore nasa guruta makada nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yan na to ampay makadade baca-baca muki iya di parengkalingay makoy masyarakat iya rota amal kange kaya na makadade kutong kong kataw makadade gada lelena tasurumay makutanatana makadade miti dito pandritata yolo de na pada tayo makukuha marengkalingay carama iya to pandrita yolo makadami baca iya mo pigaw nasuro ni rewa iya ro tau ipodang makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hadesa na Henry Monroe hadesa na asamoga hadesa na de na kana kutanangi anak mundi to manama ko kwa makakutana yan ang kay podang ita pa makada samoga hadesa na Henry Pole de to ga na malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makokoy apa makuti halino magampan ni yonroy maguru HPW di manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onroto na madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nangga akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum. Basanana hukum-hukum na lalanda sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewate ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham. Maka de puang Allah Taala kelo melo ka pasti dipahangi atakku wadi ulle tapi dia melo puang Allah Ta'ala itu dia melo ikut tumalele ngapahang maka dia puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji dia masih dipahang jadi nang katau cidi ni paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala yaitu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dia nasi dipahang
makiro pikinanya walengi contoh supaya membahas-bahas saya paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lupo ya ciori pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nas sama turusi atau pandrita napa nala cik di ia tiasa tarji makanya itu sampai jannah Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa titana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkah pusat letu oko desa si rupa tu yo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yami ko Muhammadiyah nasapai yolo ke hak desa kami nama tada ya naronala cide ya tiasa tarji walen ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya ko arak pak bulu maka dari tau arak badui asana Nero arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa tak paham wa oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa na dia lau pakai ngipalapi umelo mas sampajang mak jenne gak pemeng makin nabi aja nah kena bita aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah kilimu kau niro rewa niro 20 asera asona angka to makana 22 asona puranon na ya tomatoy makutana wi angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tindro tudang nabita ko lari-larian na masigye natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sampajang mak jenne ga pemang tappa mahkadama ya nabita at jenne mana ko ha itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui we lai podangi maka dade marigaga berarti aja nemu jenne asam pajaban no iya kalau lo taluewe makai nabi tak jene mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasaba tau mato makutana yolo napa nak mudai munri berarti terhapus nia had desa iyo loe maka dai ko kuya agama nasi mansuk lai susui ya kundang-undang maka dai di amandamen betul kan natanya nih ya roh berlaku engkau undang-undang baru jadi engkau hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi dia nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia pakai ngipalapi upur mak jen bakal ya jenekmu ya naruh pakai kena pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na pakai ya roh yolo na nabi tamatoro pawi ya roh yolo ya mato pawi mundri na dia nakada na dia na pakai roh hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gare keadaan na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoh iya kedua tau malolo berarti ako tau matoh karawe kamaluan na din na marigaga apa awak di jaji tu mata minakakang makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali jenne na berarti aki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena ramatuk metola mapangewan itu kumakana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare mak tidak makare mantas sapi ide desi pale nata sesuai yang kamu pakai kurangan nasaba itu tau matau yang kalasan mata rutari na patah kelupa
Ito, makada kamay hanabita batal nasa hindi na marigaga. Dito pagana si ba ka sa din na. Jadi din nami. Dito paniris sa makaratan niya to kaya to pa balen na to puli mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na. Iya dipakai ya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide itu magpangewa meto to tay pa kung may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye bayine si bawalakay ya ko imanta sapi ina batal ijenne namo bayine aja takada bayine kumo ay de ya imanta sapi ya tu bayine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punay tanya muhrim tatu ko bayine tanase manta sapi apa iasange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bayine lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bayine manuri mata sakit tu hak kutam dia sana agak sa hak pakai itu hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai ni tapahnya iya na tu nak pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan pangewangan na ya si ba Aisyah maka day Aisyah ina dena rusak jenne nalakaye o sige say si bawa bayne na apa angkanang kanabita polay ma jenne na melolo masampaja na lepa bawi bayne na dena na jenne na lo masampaja Aisyah makaday manta sapi aganda na baw iya kok sarak na bau berarti kepala pi nak dia nak gesai itu ni kere ina maraje wani mata sapi dasar de angka sihat desa na pu ba Aisyah maka dia Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau ka pesa inabita pak de lampu ka pesa inabita lau sapa pak de ko sinapeku macam ni kak masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makunraya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja gaya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu dia tanda mapangewang itu ina maraja hewana dena iya na jadi aku iya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita lo dena si salah anak mayatoman ya tu makukwa ustaz cede salik cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya hanya biasa makwaro cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamana no mana boleh macarama nakarte wanapan ng kaustaci di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarama jadi itu pa agama pada milona warunge pada launa warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemano angka kayu angka tempe ini manibawa kega metala ya ko wate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale to mandre tempe itu jadi aku pandapak na manta sapi na nate aja tapasali ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu ina tu ampai idio ko NU maka tu garupan na ko masampayang mo Allahu akbar wah mayenga tu angka jadi angka to tu na bilami de pa na makanja tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melong ita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na coki nasabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 25 baju junna katuli jubana ra maloe engka nak coki mak banyo kurmatinro mapangajian nabita mari na tapalupa iro nak coki masuk tapanay tay tasel
penajepu na pengi pe mata mana para katani apa maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahal. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papira coki angka maka da pada tu 70 cokinna angka to maka da 270 dia ni sakaro karake kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokinna dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokinna dia tahu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia Nabi teh ya ni Pak Guru iya ko takut mu buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh ko elei ro mu buka pintun na tangak muro na tako ang kacoki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kang katu pintu palan na makoe istilahnya dia rokatan yang ngena na pas lepang ko tu tangana de na tarumasu tapi na lepa jiriolana na susunyo kurupana cokiro koilei maka de na bitta ilaw dako ilaw ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki yero jadi idi naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana dalam melo eromasu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapururang ko rupana maka dito motot tariolo ya ko julumate coki nah yan itu na masuk ilaw ki dale ilaw ki dale itarima doang ko tu biasa mo kirunto ka tapi biasa lay sempak midi kada pahala yun ang kalipatu damo ko ito iya naro na Pak Guru nga ro tau pandrita riolo maka da iya tu apa iya tu pintu pa bahaya to tu natet tu nabita yon risandre do pintu si bawa palan na ya sange palang iya tu akatanyangan na tu tau-tau rendring tau-tau na de na di yon risandre ya tu emang ke dalil runtuh boleh kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim maka dia nang kata sandre ko daw pintu patapulo sona tu na cila kaya lena marat ji dale na pole patapulo sona yana tu na kada to matoy riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja ang kajana de na wat dituto sandre ko daw pintu de to tu na wat dito maka licubu-cubu ko mon rin na daw pintu apa ang katolasa ko tu ya serihil ahmar ya tuh ngicala ya na tuh madari nakan na tes taro ya tuh jadi ini makun reye komun rey macurita aja atas sandri ko pintu ya pak madari tu ase megay ka tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ke sana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Muta'allim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre ko do pintu ibuka jendela ko pure asaragan ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura sara tutup nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujunya luluka ya si ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dale itu kata pulau sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata maka demi isasa ko bajai termasuk ya tuh angkat pake jakka polo ni matanda ni pake mo pamajakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunrui dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalan kita na dalam kitab Ta'lim Muta'allim tau pandrita lupo na pango na tunasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamo iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dati mga ribi de mo pulong apa nonro itu jing aja mo paban ni saliwa bola iya nak benih saliwa bola sasai pe mana pemupake pak nomor itu ji
Oko nito naman dari yang kataw mapat di arona langsung mate pakyan niya to. Oke itu jadi nate manang makadang itu material pemali. Iyo po na monde na sa kamana siyasa de gada lelena pa din ang kena baca. Yang kan jadi laulolongan mo pa ye na mo to sere na so pole ka siwa guruta kiemunin ang kataw pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buroko Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta oko meniru lolongang lau pasikan nakan na dakwina tongang ihanasan ito pandritewe maka daya tu di oku Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita jadi arak boleh Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kumita ko sejarah itu Al-Katiri iya naro boleh Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi boleh Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron nawalye iya koto sapa ki buru tau pandrita pa inak magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo ang kakorapang sebo dia saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang ito matota tanya ustaz kullu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me mato na bitah apuna nabitang katama lo kuno santara onrotona sininda asang-asang agagaypa napasalamanang idi mililataw gi makaddo jadi na siruntu basara ito tita ni gare yan naro ulawanu kaka tungatona sanghe bepata na gare agi di bepata gi manasa burongo ito maka dari barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok itu sama sangi pasok to itu dari kata pasol li rabbika wanhar makanya macaca tu menre pada pubana pada ulun masih pasol li rabbika angka bepate jaga katiri salah tanya katiri salah maka dai al-katiri sholah iya ro al-katiri tanya bicarogi apa ya kota sapa ko kamu setude itu gaga bicarogi itu al-katiri magi nang katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al-katiri iya naro nakada as-sholah maka dai katiri salah katiri mandi al-katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega gatu tecu opi dian reba mani itu jadi ternyata werra iya ko nampurangi maka dai berra iya ko menasui maka dai werra magi na beda na mato iya ko nampurangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasui maka dai wara jadi si salah na paniti di bepatau gi apa niya tu loka kaluku gola cella ya itu tasapa di gare konde ya ga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tananya tomie katiri salah ya mato burongo gola mato si bawa loka toliam itu jadi yang mau tu bepa macam ne tak ye naro nalengi asam tapi asam na manca jipak dongeng namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalian apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi tu ni risang naga komai betul kan ipai di makun raya ya kong kata saray aja na nate kota to lipalin na aki buani hawai pelah pak ya tu te kota aja maja nang kate yaki buat telu tahun di mau payino ada tahu nama igare
Nagangka 5 tahun tu teko tawa di mo payino angka ka JPT ya ki gua 5 tahun nawa di ino agame ma di campuran na ro na tengi tapi 5 tahun nawa di mo payino na iya ko to makibua tengi di pak ko ile na men minin ko redengi mawari ni ite kare magi PT kota na yino tegalas makoto dewa kada aja tinu tegalas tapi ais yan ang kagaga monromait tang kacampuran na makalilet tu wakilo iyi upasang aja na natuyero aja na apa ame katon ye makunray pedelo so pede makutoy to limana man ripa na de na may makibwa way pala to limelo man inasang ano way yan na may gahe. Jadi ini makunray yang katotu baraka na kotaki borang ilakay taboy pala. Yami ko to dite kota manina pasa dia ay sa bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko piki ya jadi ya tu ko piki bahas eta teh mapangewatawe angkanang kanabita na solli o kisilam puro cilina angkanang kanon ribendreng angkatonang kana mariolo iya mi makabawangi mako Allah dia penang kau runtuh paangkat to abi tatau nak bakita ngala da manahan makai atu bami Allah gitu yan namo makunray ang kasahat desa ulolongang makana na para pa isikuna napasilam po isalengka na si bacapak jarin na layolo dito ko makunray soli makomi de natarak kamen re arone we mitu wat dinola bembe anak bembe palawangan na kalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makunray di parapai makiro pada itu komanda ka ya ronewe makui ya kumakunray itu rapai cede suju makunray yang kanang kanalalo nabita na ite makunray suju makai nabita ye kumakunray ko suju ko para rapai sikumu jadi na to ampai makunray ko suju no tulimana ya mi koronewe naten nabita magina tu nasa nabita su malaku pada suwe itu ye ni itu dinawading rokok itu makanya hadesa ya kui paling na kang ikaca na bitta kolaka na koroko i kacapan no wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakan apa makanya hana bitta ang katupanga kami ng makalasi tau minaw eri lalasang pajang makanya sahabat ang kagapit tau minaw ko sang pajang makanya bitta ng kataw rokok dena lampu lakan yan natupanga kami ng makalasi katonga-tonga tu tahu pak rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mapan dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramato itu tu numpat dilaka itu dia liri binasapa si bar tembok kok masigi dia sadre moki pak sadre moki dia nama gaga itu dia nama gaga angka mo tu pak murapat dilaka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang kajamaah na podang ako bone oleh macaramo ko bone nang kajamaah na guru tatomoto kasi nasang iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ko yasang nasa sisil itu teta na ikakadaga tapake-pake diwa na di mana naman padipadilat ka tadi mana nakan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada may paguro ya tiasa tahu seke pada may palete padisakan na nasa ya kene de ta cara mangi ustaz de atu disagita ko ya sisa na tu pake biasa nasa na cara maguru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan ni na carmangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau masam paja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu masam paja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dia nakan naipat diutus itu si bapak dilekat kuya tunala pangupu na napakeder tomoto ya iya tu pak ustaz de tongan nakan na bela itu apa na podang aro biasa kada arwani pulo na pitu tong umuruko iya de nang kanasa nakan nya apa dilak kapadi utu kita coba-coba nih pak de topat na terlambat itu jadi ya ko masam paja sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh
Jadi Pak berapa dilaka itu papalampe sungat tuh ya roh. Papalampe sungat. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega kata me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi roh. Jadi di mana kayak kami tak pakai. Mekimali Pak burapan diutuh mekimali pakai salamat jadi toh. Jadi mana? Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina lah tetapi masalah kok sampai jas subuh tanya tuh sampai jas sunat subuh nih. Jadi ya Pak berapa dileka itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ayah kotor rokok bela palam-pulam tu elak kata. Tapi angka kita tahu makoko ama sampaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa iasannya rokok tu si lampu ilak ke si bapon cinge na payaru lima ibu kai cende ide rone ya makunre lari tamai limana si kuna lari tama ya rone lari masu cede tapi aja mau nak masu cede utu yon roima katani tapi angka kita tahu rokok we na pano ili mana loko cika cina napa mali wang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nako iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi rone itu iya ro jadi mesti tu irisa makadaniga makutane aku makun raya berarti sampajan makun raya apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih tanya maka dan nabi tak jamai nasaba arwani nabi tak nampak gurum itu tabahang ya ayah mana mau nabi tak ya curi maka dari mana taraka si kuna ko kata derei ya ko rokok napa di ko masampajang nabi tak kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca nabi tak berarti masau-sau iya na tunang na to pandita iya na sampajang tata yang kalapak di lana namo mani hamasaw-saw iya mi ko makmungi aja terganggu imangnya pang kami kato tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang eden ako eden awadi apahnya iya namo di imangnya masaw-saw apa de na makobawang yan ang kataw katabere na pa mamakobawang eden ako apa iya sampajangin na lapakang ililah bacaan nalapakan rokoki ang kamiasan rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada sibah salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha masutu napasal ya Allahumma sholli ala aja nakarali ada aja ang rukun kauli ya tapa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui aga to mero mangamin adin yang kalinga iya kodo bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallang makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay yatu wegang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat iro Allahumma antas salat po ngidi minon riya poleang ngasang salamakan yan ro tilaw Allahul ladzi la yadurru degaga puang musibah wa di pole turun lagi ko tanya izin ta yero yinaro tarap bana atina aja mo na malampe tingkat to imah gaji tu masa pimega to ma mo jago natajab ba man nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru degaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo mo ko manasay ina to ampay megatoje to bakita nga nasangana je to milaw do na dito niyang kalinga gaje
imangi minonro ya eto iya ro makade emak de taro ni reh pak makar be matije tu gurutta aserame matoje tu anak nai balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah iya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak beresal lang imangi lupa na maso anak macona balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah iya na tu anak macona balisi apa aserato anak na dua na angka na talua pona angka tu natilo ko to sa lebinengang tama ni betul di oh iya tama ni angka natilo ko to sa lebinengang to 5 pangewat tu na tu apa na sore na bita dasin si badasi masa na to ko tau pure buting na tu pangewang itu na tu apa na sore na bita bersala ko metama kamarae angka tu nati lo ko to mak bali bola na to disisala iya tu persisala ite nasa ka je manu na yano macare parepa mendre ko adenge jamban na pamade ina tu nakara guru takali si denre makomemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje denre itu guru takali si denre napa makada ya komendre bali bola na bali manu na bali bola mo ko de muna de nak bisa kaje na takut jamban na pamakde aja mo bisa itay manu ade mo ban na mo bisa itu guru takali si denre aja na tay manu mo bisa ya pak manoko ko tay manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo ko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak berapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ngi mamagi-magi na pabarakai po Allah taala upasang ngi bapak sekalian iya ro amalang-amalang kunno subwe mana satu hadesa na makadalalo timanta sapi yan ang kataw kunno nalupay di kunno subwe suru suju sakwi kung nalupay kunno subwe timanta sapi ya dia tuh kunut apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre makasola mo ko se kunuki eta sa kuno nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak dosa ako kampung itu kuno nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kuno nazila sale la salah sa silelewe kolera agay ko may na salah silele kuno nazila ki itu kuno tolak bala iya ko subuh kuno subuh kato tu kunut laknat iya pernah zaman nabita yan ang niatnya patapulo pakapulakoran na kiring na ihadan na ibunumanang na ibunumanang pakapulakoran di sumur barut itu yan naroon na kuno nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya kapamala na kemudian Allah mengatakan iya pamurusi Muhammad pakonir pajan ni nabita tapi ron nabita kuno biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunnoy mataru magay nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo makapala korang nasuro lo mapaguru laihada mo Yahudi na paliun yan naroon na kunulak nat nabita sa rekwamo po ng Allah Ta'ala nalingi pamala yaro tawunong ipakapala korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan ni nabita nasaba itarima ni Donna makiro yan naroon kunut laknat napapisaw ni natunaturo ngaya tapi ya subuh dia nak kenapa pisau nabita menurut si diriwayat ya na tu ampai tuli kuno subuh ini ya naro mega apa tu makan bida pak dia nak lolongan hadesana itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai Allah Taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi